Sin sé péin a cháirstin, agus fáilte a dais go SpeakGaelic. Tá duibh a chréitsin ach cha sin go bhfuil léach slia tar an tréisio. Agus leis go bhfuil, dheibh sin bicin tocail a hiún sgurí féisian festivals. Féisian cuspid a frógram. Bí féisian agus féilian a còmhradh chachartasan is aman an sóirichte gin bhliana, agus han didibh cheannach go bhacam le bicin cóirle na chos. Diddig féile, fac. Come the end of the fair, leave. Diddig féile, fac. Agus gus díanamh cínteach na gach síomhse ro diddig a frógram, seo wasat gin ha roin. Clongi sin, mu Asian agus man bhód. Dé I ddifir idir bhí gael páirt an a fís, seach bhí gael páirt an a mód. Bí Calum Maclean a guia ar Joe Blanche. Agus dúns hí sin bicin me bhuagadan cálach. Joe, neach. A bhfuil sé féimach as cuiteach san bí? Cáildarm an drásta ha sé héad a Gaelic únsachuch agus a ha a tors taigh do imig NicIlleRuaidh tro chopad ag féisian an Gaelf. Abi NicIlleRuaidh. Fáiltears Abi go SpeakGaelic, nes heisguré neach ciúla húnad ach mis tíic sin chun sin cúne gabh ui sa Gaelic an doiseach. Ha mi sméinigh na a bhemi mu seann nó seach chaimi go hebcelt son a hiad uair va geg mahir vai clich an Colin is chait an mar hiúlach agus bhaich mi gro can an an gro hula dunne brian as a choirsnach agus feit gavrian an arstúleid agus charú Gaelic sa bhunscoil nios an arscoil acham so charúiseach am J Vaughan agus bha mi sméinigh ganúir sin J hasin ha mi son sin úsaigh. Agus cúne ma ha a háisiú go ceirst. Chanin gro sin an Daví le sa déich na a chaimi go olthaigh glasciú a mi son ceol ianú agus an sin raimi Gaelic mar an trésamh chúspir ach bha díra chomá bha thula duine an a rain na Gaelic díra chochosnach agus bha mi son cumala dólan sin. Agus nach íon gadach gun deachachad chofuriste iad aharacha chun na Gaelic. Bha sé dúrú a bha sin bha choirste grim chomór agus sa trésamh líon a raimi Gaelic mar a fríomh chúspir hagam. Agus tí ha a bheit chotárinneach ucht man na Gaelic. Féimi mé a gré na duine bhain an toiseach bheit thula duine dír a chósnach go agus cút an ceol agus na seòrsa cóirsnach go ha an chuirsta Gaelic sin an nuad a bheit as cútramíche gása agus an nise sé díreach go bhfuil mi go chhlachcha go thula lá na mo bheithe. Agus sé fíor choirsnach a ha acéad an súla Gaelic. Sé cóirsnach fís bheith an bheit thula duine cho taigh-staile go bhain a háisich mi nuair nach ró fach go leach an bha mi dhéanú merach gin fat na húine ach bha thula duine dír a chósnach. Agus ha ceirst go leor a bhí dhéanú verach gin. Agus a bhí dúnsach a bhaine sin, nach riú? Ha cútramach go bhfuil dhéanú merach gin. Chanéirút furasta ha an ítar gohairí bha mi 8 díag nuair a háisich mi a Gaelic dúntaigh agus gohairí ag an nuair sin. Hair son a bhí ceirst fat na húine agus ha duibh agus ha ísacad go bíú dhéanú merach gin ach ha cútramach díreach cummal arst, cummal a dul, agus me ha cúte cin a gín se gút. Go bhfuil cear, go bhfuil fach go cear ac ha sin ceircíliúir. Ha sin ula cynnig? Chaníirút cútamach a ha sin sé díreach a bhí ó tapalat charúisa mar sin agus cummal arst leis an córaigh agus chaníil sin furista sin. Go deireadh. Agus ma ha sa lá hawn, díoch o trích sa bheitú a cleachcaigh na Gaelic? Thula le. San ópera go méid féisian an Gael, ha sinne go chhlachcaigh san office, chan an trích go ha sin a chlachcaigh beir le ítir. Ha rút bic ag an dúineach am cúteach, so bhí sin go chlachcaigh ag an taigh chit an seo, agus na carrot sin acham a bhór chúteach go haid fílanta, so ha mi go chlachcaigh a thula le. Agus ha chofórstanach leis sin? Ha díanú difid. Dé cháirde ma ha a bhéidir tú dogúne a ha iad iad a riction len cúte Gaelic ach ha san cummalóra? Ha son cummal dul. Chanin sé díreach a bhí cóirst go bíú dhéanana merachcin a sé bhí brian hí duine chaníal 2 éile mo thuirstéad. Ha cútamach go bí na grama racad cúteach is bíú géisteach leis a radio is a caiit an television is ruútan ha na ruútan sin
fi gymach cwdrymach a féimi tu dyrach a fi gyfrian agus dolamach gw tachartasan agus gw tachartasan far yn bys ac ag byd dyn i brian aws y Gaelic agus dyrach gachlach gych chanil taigh-staile awn. Apar Joel chwarae sin. Agus by sy'n tîn o gyda'r eist ys y program Abi agus tulig a chloenjin med y hyrwys iwn sy'n chi. Ach rhan sy'n Jimmy bican y bharrachd Gaelic iwn sy'n chwch. In Seann Ray and Tauri throughout the summer, Ray and Tauri, agus ik am an na nile gin vliana, bí a cur féisian dóigh. Bí áicrí a tíin chun nam féisian, to the féisian, chun nam féisian. Agus an alwapa nuach, har a chuain across the sea in Nova Scotia, har a chuain Bí géil san dúi húð a cúmal féisian cúteach. An de bhaithí sibh go dúic mí imirigan sin iad ré, chun agus har. Cobach rú se bhór chuid de roiran, prepositions, han na trí seo I gal in tuisile gynadich, the possessive genitive case. In English, we usually emphasize words by stressing them, but in Gaelic, we use special words or particles to do this. Cuddy sin cúdjum le fachlan le hitch hain, self. Nyo taigh-staile a ra hín, hain, nyo hín. Nyo mar a chleine sibh acamsa trích ag toiseach a program, sin sipain, it's yourselves, sin sipain. Syrin cúdjum a chur le míth, a particle or suffix at the end of a word. Agus bí sibh eolach ar a seo mar ha. Mishe, me, mishe. You, usa, usa. Agus them, iatsan, iatsan. Le buagadan shallavach, possessive adjectives or articles, le hitch mo, agus tho, Feuti sin na mídan a chud rígidig an nachgil. Féimi Anna má chudjachagsa. Anna will have to help me. Féimi Anna má chudjachagsa. Agus é sin pled ile dhéana seo. Féimi Anna da chudjachagsa. Anna will have to help you. Da chudjachagsa. And if you want to help her, a cúdjachagse. A cúdjachagse. Yv sibh fistrach go bharrachd agus listichin you ula an láirithacin. Nisha, nach chéitin na húil Rona, Alfie agus Luke. Agus go deireadh siatsan a ha anam faun. Ach ma go bfuil cúte an taigh-staile. Dé is tug a líonte na thscút. Johiite, dramarúr. Channeal céite go heile duine bhí cho mí bhógáil rúm. Ha mír bheireann, smír clointin go bhfuil a bhór chuid de chlasichin na féise ac in lán. Jo, neach. Bhfuil sé féimach is cúteach san bí? Well, ha is mar sein, nach il? Stalm sein, agus ha mi eolach ad an Gaelic. Nuair a bhaid mí san scóil, dús mí tóir áran is an fap sin na bháid. Chaim hógó sé go bhád. Na gaan gútse ruk an cacht an cúlan. Ínsco, Alfie. Dé I ddifir idir a bhí gael páirst an a féis, seach a bhí gael páirst an a mód. Well, ik mód bí uiligte san páirse gáil an an farpis. Beachar í gáil iad arst úlar, mu channiu bhríúin, luch géisteach, agus ma bhuanach is tú, camera and television. Agus féis? Bí conam ann a gáil iad arst úlar ag féis cúteach, ach cha bhí farpis an. Ha jo conam ann a sin, dos gil an héin a lescach agus fiúniúre júnsachach. Dé bearlach tain. A rachatach an a bháid a ríist. Channeal mi cínteach. Ha tóir opad ulichí mi channiu. Hei, Rona, sam nas an open na ha úsa, na chaun? Saun, agus mocht je laat. Strícha chuil mi daine grach o mas a ha an tóban a cód a grúasan son mód náisianta. Oh, channeal esam.
As the gafo páirst díobh? Gaat o gaf? Gaat o acam sa leid na dy fami sy'n sgol? Agus seol orsyn isio, y cwr ffeis Gaelic is doi. Chami y dyn of my jo yichel, ach, chwr i'n fe mer otche eiler son clasi chyn siain? Hanel yn jeref leti fatydd falaf. Ha? Maedd siain, brosnachol, na cietyn je haar o'r yn Gaelic eike iddo tjenge. Fe ge ma, cyn i'ch ywrisio, en an je gain yn leti halen toch sio? Sanje, ach sé a geist, en bi isje John och cool chur drish na curain. Seanach. Fa imig seòrsa isiampler de chutjum an sa chórig eithar Rona, Alfie agus Luke. Chóla sin Alfie a brian an ában. Se gra gan roi a córs the ruasan. It was light by them, those who frequent the mod. Ruasan. Who's Luke, ri Rona? Shall lorstsa. Look at you. Shall lorstsa. Agus chlech Rona I heen na fachgil. Cynnych ag ddieshe. Meet her. Rieshe. Siet the brian me chionach. Jens Alfie gebig essen a dol chun voj. Gejeneva, who's the? Chaimo hukelse. I was raised. Chaimo hukelse ik a vod. We jedig an de hokshiv it kutchums and chamachkel ik Rona. Nach am guchtse a rookin cat and cullen. Weren't you lucky? Or weren't you born with a silver spoon in your mouth? Nach am guchtse a rookin cat and cullen. Nach eich sin recrimach in a chorig a viest. Ach maak, maar kutje kan tallistje. Je is toch een eentje in haar schoot. Johietje, dramaruur. Gaan jou kitteke hele dunje wie go mi vogal room. Ha meer verren, smeer kleintje gewelle voor goed je glasig in de feestje ak in laan. Jo, nee, en was je femig het kutje goed zijn bij? Wel, ha is er maar schijn, nachil? Stel hem zijn, agus, ha me jolle gedaan in Gaelic. Nu de familie zijn school, use me taar oren is een fapje in de voj. Ga je me ook wel zeker wat? Dan gaan we goed ruk een kacht en kulan. Nach gaf sin céimach as a studio inis. Agus sauna ilan big boyach a hog Calum course an tuiris seo. Agus féime mé adjacha gevil farama dacim vish. I'm very envious. Nach ai sin amach gajé a hafan yoga. Chanil mór an ilanin cho enamo rushin ilan seo. Agus ha féil there's a demand for, ha féil unstu hari yenu in seo ans gach cearn gin tuil. Every corner of the world, gach cearn gin tuil. Stu vies all like féishin agus féilin an an tehen áste, agus an an dachian ans gach skide. Agus sé an rut sin ha torst clú stu in ilein hánichtje seo ge arrevoren. Vil bergka getast. Nu de reis mi tro chutch gin a hennemenaatje be isakets en sport. Arst vik, arst na hoe, boe moor, kilje gommen, shug, saun in jire garmen jare hami. Jo oren nem werkeen, hor of suul et na vachklen. Ach, genaun of rien et oren na hanik mi sjo. Gejedeve, genaun. Seo in Chillan alap noch an te willen aarvas moe, je hehen stalle. Agus ha uisge-beatha in Ilein animal zijn blas na mánach, the taste of peat, blas na mánach a bhí far mach na brache, single malt whisky, mach na brache. In tuddise geta, chaneel mi zijn skriepegal chimichel na tehen stalle, saun ha mi dal raunschig a fjochig sjaun glechkien. Oh, Lindjef. Ha uisge-beatha wie gemoord na farst je goelter en geel. Ha liste, als een achtler animal ik edgerst dwelly, ha zonnig ik teher dramichen. Ik begoor ik al fuse must be het de lichtje ich is watin. In ver camera wakken round toch ik. Zijn achtler. Gaan nou aan de gariru. Na gaan? Nee. Thank toch jou af. Thank goodness. Thank toch jou af.
Ha seòrsa de uisge-beatha achcha in seo a ha sin agus ag an naam. Mar a hiilú am thug sin bí I gcathair. Ha sin siad an Leslie McGeechy a bhí an loib grúteach san Ilan fat bhlianigin. Leslie, can you tell me about this unusual way of making whiskey? Yes, it's something that's fairly new to us. We started doing it in 2017. It is a mix of Islay's first rye whiskey. We're currently using 55% Islay grown rye and 45% Islay grown barley. I wonder, is it an easy thing to do to just add some rye in? It's really not an easy thing to do. So rye as a grain doesn't work in the same way as barley. So it doesn't break down in the same way during the mashing process. So the Islay barley that we add in to the rye is incredibly important for that conversion of starch to sugar. But I think the best thing we should do is really have a dram so you can try it for yourself. Can we do that now? Absolutely. Leave We have a little look at the colour. Little nose of the smell. Toirt, Calum. The launch. Sin leave Sgenial. Fí mi bic an bharrachd cos na bhí cínte. Chaníil mi ach I taring asef. Ach, ha íongantach go bhfuil an gníomhacha seo I tílich go cleachcuig ar sínseirean, agus ag an naam go bhfuil curraí so hesfach. Goethe an feich sin tuileach uasclaíonn mar seo san ámraí teach. In the future, san ámraí teach. Is nach lice les ical, náine sical, a bhí orn ran na thula aircha go hic. Ma how etter da bheach? Well, sé barrel focail ile ar sin bech. Barrel. Agus mar a hiilú cínteach mí an rutacin. Well, how etter da barrel? Between two opinions or in two minds. Etter da barrel. Barrel? Barrelje. Son in hierdie níos, sé go bhfuil mi etter imig barrelje I begóir gá Ó ach bhí chéins. Chaníil seo maith son mo chláinte a bhfuil Joy. Well, Calum, scínteach go bhfuil sin uile sin nún bharrel. Ha usa ma son ar sláán sin. Chomhalda sin an siad go rá esan etter da bharrel. Between two opinions or in two minds. Etter da bharrel. Ha fis ac in anish go ré mach na bhruidhinn sa go malt whisky. Mach na bhruidhinn. Agus apperst cha fémal sa haun. Taigh-staile. Thank goodness. Taigh-staile. Agus taigh-staile gynnyr ein gain na scialach yn gwyliad I Calum MacIlleathain, wydd sy'n bi I ddan larich ac un. Ha mi chotálachte fáilte dáis a chur ar nui, Abi NicIlleRuaidh. Agus Abi thuirste go gwpad ag féisin an Gaelf. Ní sé gain bicin mina sin agus min núpar ac hain cúteach. Gléibh, so sé bíon a hána féisin an Gael agus ha sin nach chuir taithgrí cóirsnach gin a ha son tachirta sa chuir dói son na hoigrí son Gaelic ionsig stocha níl píperach guitar instrumentin san bí seann sa Gaelic agus an ópar a hacamsa ha trídí cóirsnach gan acamsa sa mi gopar sa cóirsnach sin son an tachirta san mar sin nach chuir dói. Ópar mhór a hasin le imú cóirsnach. Ha tóir chum an siúil ac am cúteach agus ha mi feinneolach duine bhó fed na dúchas sé rút go masnach go hasin. Agus féime go bhfuil tachirst rí dúine go inseneach is an ópar sin. Ha sin apar jo fáist in a ópar a hacamsa, go bhfuil mi cynnig grí duine ha chosnach agus der sons go bí tachirta sin mar seo a tachir sa cóirsnach gannach go tic sin ho cútramach sa ha Gaelic gur son a ha cútramach an a cóirsnach gin agus sé urim a bhí gopar le duine mar sin. Ní sé a bharach gur an núpar láichalach a thais go bhfuil rúi gníomhachas cúteach, go ní sé gain bicin mina sin. Sin an rút, so ha
bú óprach acam sa Gaeilg, sé Rosecroft Pottery an tena me héir, agus bí me héin as an dúine acam nuair nach éil sin na trangig na fésin, bí sin sa bú óprach acin, a dhéanú stú le ar láb in héin, agus sé dúrút a haun is sé lá trang a bhí suie computer nó rud a genio a bhí gopur, ag desk nó rud gan mar sin fatan lá a bhí dhéanú rútain a macha cré. Agus how déanamh críotarach ach chuideach le Gaelic mar farsí? Ha mi féchan í Gaelic a chlachig agus ha na sainich an Gaelic acum agus ha sin gomasnach nuair a ha mi reich gan stú acum ma ha Gaelic ag cuitcin bíat tíon suas agus bí an bríon á sa Gaelic, so ha sin goma cudrmach go. Agus nuair nach ilú gopur ag féisin na Gael, agus í opur chríotarach, Déanna chuirseach a ríile acha? Well, ha mi goma rang leis an opur a chavarach is sin Sfeer tal me leeg, ha mi féchan í leeg a hula lá dolamacha coiseach, ha mi gopur an innernis, agus ha tóir cuairt an gomasnach mo cuairt ar sin, agus a cócarach cuideach nuair a ha cormach am stel a cócarach cuideach. Agus hais goró stríp an in your níis, a chaus er a bhí stríp fat na zatir fallh na sin, nach éil? Sin an rút sa Gíplin bheit mi an Nepal agus roid mi rúbeig stríp an sa Himalayas agus bheit sin fír a apar corm a bheit sin a bhí dul hail haris agus cuairt mar sin íani. Agus décha difrite sa bheit sin bhna bhí stríp sa bhna grúdadh? Rút beig at realite, si rút gutúrit a realite a haun agus bheit sherpa acin, agus bheit sin coiseach son déichlain, agus bheit fír bheit hau furach an taim beice an an cóirsnachgan agus si rút íontach a bhain. Séc an tíceh. Seo chéiste bheits becur ar a thula duine ha iddíoch SpeakGaelic. A bhfuil fachcail Gaelic nó aperstáin is leid agus chusáin? Stellam chadian brog an tjum iasgach. Is gas ha mi ar a bhí brian mi ein cho trang sa ha mi fat na húne agus ha ma a bhí caine hugid. Rút mar sin ma hawar son rút a gan ianu fémi tú dírach gréis orst is ga ianu. Agus sé rút uamsach invichi a ha sin ar son dúnsach na Gaelic. Ha sin fír. Well, míle thank Abi sin tían a thuúdorn agus gur ma hís leicht leis a thula project sa bhfuú an sás. Tapal Lise, nach tar sinne súl ile ar crimach din chórig a chunig sin na betraie et ar Rona, Luke agus Alfie. Ha jo chorm an na sin, dus gil an héine lescach agus fioniúre júnsachach. Tí bharrachd, a rachadach an a bháte ríist. Chanil mi cínteach. Ha tar op het ulichí mi chanju. Hei, Rona, saam nas an open na ha uise, na gaan? Saun, agus mochte laat. Strícha chuil mi duine graach om massa ha an toban a cód grúsin ar son mór náisiinte. Oh, chanel esam. As te gaf párs díomh? Chat a gaf. Chat o acam sa leid na a bhami san scáil. Agus seol orstan ishe, a cur féis Gaelic is tói. Ha mi a dhéanamh ma jo díchel, ach, chuirín fé mer 8 eile san clasí chun sé. Chanel an jerv leití fatad fallh. Stáchan go bhí caineachah feis gur toiseach an tréisio gon de hachar sin ribúagaran I hiic iad thoiseach iad an inimir. Mar Jo, good or fine. Jo bheach, a good idea. Jo bheach, agus excellent or great. Sár. Sár Gaelh, a worthy or true Gael. Sár Gaelh. A cha fioin jille an a chluinir an an kaint láichel, mar next. Inna cheachgéin, the following week. Inna cheachgéin. Agus an fachgulf, corra, occasional. Corra root, the occasional thing. Corra root. Ferille a chluinir getriich, jerev, certain or sure. And jerev root, the very thing. And jerev root. Húirst Alfie gre Jo chorm, a good opportunity, I bhaunum féis san do skillan a leisachach. It was a good opportunity to hone your skills. Jo chorm. Agus an the hogshiv iddyn napperst, and jerev leti, the very lady. Ha jerev an seo a cíalbhachach the very same, or the very one. Seannach chád, agus nach ishe a jerev leti.
Fa Joman ma je gras yn caintje sa chorwg, agus ma hasif son agol hadisiore, yf sif tar sgrifien da chananach idd yn warig acin. Je channer sa Gaelic son gums. Haciú da achgolf a frickerst idd gums na björvle, bamas agus cadan. Clwynir bamas an yn lewis, als na herrig, an yn uisge-beatha, sy'n ylan sgia hynach, agus an yn rarsydd, bamas. Ach se cadan a yw'r an yn bygne fwlfa, uisge-beatha, eidysgau, ilan farau, agus ile, cadan. Gyda se bamas y fys achge ans na herrig, han y herrig iodoch yn achgolf cadan. Ach se uachgar nio carabat y fiol a hae cialwch y gaifsyn. Agus gan ilan sin ach belwasit gen fiarst ys gwalchaintyn a yw'r sa Gaelic. Nach tar sin súl cwj gen na iwnsig sin. Chlech sin na roirin, har, across, har. During, or for the duration of, re, re. Agus, to or towards, chun, chun. Iwnsig sin, ma de chwrdd sin meiden rydjeddig yn nachgil son cwtjum, maar Femi Anna ma chudjachigse. Anna will have to help me. Femi Anna ma chudjachigse. And if you want to help her, it's a cudjachigse. A cudjachigse. Wel ych arsyn, has yn leach slia tron treisio. Ach, mae fe sif haast an yn fawn sy'n twliog yw'n sy'n chi, yf sif na program yn sy'n treisa idd iPlayer y BBC, agus le fo hichtelen idd channel YouTube SpeakGaelic. Agus natjiach nichif na hwddian yn wadig acin. Agus ans na pod chrwyddian SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Gus yn cynnig sy'n y ddiest, bian noch gleif.